Om Swastiastu, kecunduk malih sareng titiang Permata Dewi ring melajah basa Bali. Sane mangkin, irage pacang melajah indik tema 1 kelas 2 inggih punika hidup rukun. Wenten tetujon pepelajahan indik rahinene mangkin. Kapertama inggih punika alit-alite uning indik parilaksana hidup rukun ring kuluwarga utawi ring paumahan. Sane kaping kalih alit-alite uning indik parilaksana hidup rukun ring sekolah. Sane kaping 3 inggih punika alit-alite merasidayang minayang parilaksana melah tur parilaksana kaon. Nggih, sane mangkin iraga pacang melajah indik parilaksana hidup rukun ring kuluwarga. Nggih, ring video wenten gambar nguopin meme lan bape mersihang umah. Nggih, pastike alit-alit sareng sami sampunanen nggih mersihang paumahan sareng meme lan bape utawi mbok lan beli. Sane kaping kalih inggih punika wenten foto nguopin meme ngae darang nasi. Nggih niki majeng ring alit-alit sane istri rikala semengan indayang nguopin meme mekarya darang nasi. Selanturnyane wenten malih parilaksana hidup rukun ring keluarga inggih punika nguopin meme nampihang penganggo. Nggih, alit-alit sane istri miwah sane lanang indayang urati ring penganggo iraga soang-soang minekadi ngumbah baju, nampihang, miwah nerik penganggi. Selanturnyane nguopin bape nyiram entik-entikan. Nah, lianan urati ring keluarga niki wenten urati ring entik-entikang mangde entik-entikane nenten layu utawi mati. Nggih sane mangkin wenten parilaksana hidup rukun ring sekolah. Gambar kapertama inggih punika mersihang kelas bareng-bareng ngajak timpaling. Nggih yening ring sekolah wenten piket. Nah, piket nika sane mersihang kelas setiap hari. Wenten malih mersihang natah sekolah ngajak timpal-timpal. Wenten mersihang natah ngajak timpal-timpal yadin ngajak guru sane wenten ring sekolah. Nggih niki wenten malih parilaksana hidup rukun ring sekolah. Meplalian ngajak timpal-timpalin nggih. Riyening meplalian ngajak timpal-timpal nenten dados minayang timpal siki miwah timpal sane lianan iraga sepatutnyane bareng-bareng ngajak timpal. Niki wenten malih ningehang pitutur guru. Nggih rikala guru nyelasang pepelajahan alit-alit sareng sami patut urati indik napi sane kajelasang oleh guru. Nggih sane mangkin inggih punika minayang parilaksana melah tur parilaksana kaon. Niki wenten gambar nulungin timpal ulung negakin sepeda. Tur wenten gambar mejaguran ngajak timpal. Nggih, sanecen rumasuk parilaksana melah tur sanecen rumasuk parilaksana kaon. Sane kapertama nulungin timpal ulung negakin sepeda. Nggih nika rumasuk ring parilaksana sane melah. Indik mejaguran ngajak timpal rumasuk ring parilaksana sane kaon. Selanturnyane wenten parilaksana nulungin dadong nyebrang jalan. Tur wenten parilaksana ngomong keras tur kasar ngajak timpal. Yening nulungin dadong nyebrang jalan nika rumasuk ring parilaksana sane melah.
ngomong keras tur kasar ngajak timpal nike rumasuk ring parilaksana sane kaon. Nggih, alit-alit sareng sami asapunika wau penjelasan tentang hidup rukun. Napike alit-alit sareng sami sampun ngresep. Yening alit-alit sareng sami sampun ngresep, sane mangkin Ibu pacang ngicenin alit-alit tugas. Inggih punika, indayang ngrereh 5 parilaksana melah sane nyihnayang hidup rukun ring keluarga. Alit-alit dados nyane ngrereh 5 parilaksana sane nyihnayang hidup rukun ring keluarga utawi ring paumahan. Nggih, alit-alit sareng sami asapunika penjelasan materi indik tema 1 kelas kalih inggih punika hidup rukun. Ibu Puputang antuk parame Santi. Om Santi, 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 Om.